الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami kami Islam, alhamdulillah, yarinesab kita niyo hajaman na to ini. Waktu lang ta amin parsukuan sing guru na to mulya yari bihaon kato. Amin dimihil kato taniyo pangadyan sarta pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini makakakita niyo parsukuan sing ginhawawaran na to. Amin tumayngog kita niyo marayaw supaya makakawa kita puun-puunan lang ta amin marana to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kana-kana. Jadi niya in pangadyan lang ta sing kita wihayon amoy in lang ta pag panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy wayrun dugaing yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan karasulan ini buat melainkan sa masibo katanin panawag-tawag maun pa amin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Anjari niya waktu ini amod to imbya mga lilayon sing guru na to kalasahan di na ako magpalukay itukbal ko yung guru na to wayrun na ko dukaing dan kay Sheikh Abdullah Yasin wal yatfaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاتر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالتوحيد فهدى به الله البشرية وأنار به الأفكار الإنسانية وزلزل به كيان الوثنية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mga viewers mulya nagdurungog ha Domini, mga kakasinamo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari na isab kita niyo tiya pagbaksin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ibu-ibu sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mahuli pagsukur kanyo sin amuin masi-masi kamo amuin timatayhog atawakan tumatawang sarta umingat sin programa sin Nidaul Islam ang mayan ini mahinang na to luto insyaallah subhanahu wa ta'ala haadlaw kana amuin mahinang siya ikabugat sin timbangan sin hinang na to marayaw biidnillah. Adapon mga viewers mulya in maudo na to ha Domini panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala.
tauhid, in tauhid panagnaan. Before kita niyo tumagna, hakakahinang nato, iban ha pakaradyaan nato, iban ha pag-ibadat nato, iban muamala nato, makauna in panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tauhid, siya in haunahan, panagnaan, hadi pa kita niyo makapaghimumungan ataw makatukbal ilalaungan papagkahin na tu'mano siya asal siya makauna na damikyan bang kita niyo magpatumtum hamano siya makauna ra isab in panauhid fa Allah. In panauhid makauna hakatan pakaradyaan na to in ini amoy ini in labayan manhajul anbiya war rusul. Amoy ini in labayan dan sin kanabihan iwan karasulan alaihimus salatu wassalam. Ingkatan karasulan kanabihan in agi nila hafarman sin Allah ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Amoy in mga karasulan in agi nila farman sin Allah ya kamu mga kauman sumbahan niyo in Allah subhanahu wa ta'ala ay pagtag-ipon kamu fa Allah tunggal wayroon kaniyo wayroon dugaing Tuhan sumbahon pagtag-iponan was din na Allah ta'ala. Tiara sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-ardil jarda dain ha lupa wayroon tianum niya batu filaras bagunbun batu itum Fakala lahu subhanah farman kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambik. Panauhid mo na. Ingata o Muhammad bunanto din la ilaha illallah. Bunanto wayroon mapatut sumbahon malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li jambik iban pangayo kaw kaampunan patuhan mo. Na before siya nanawag-tawag pamano siya. Before kita niyo nanawag-tawag pamano siya paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala i'lam annahu la ilaha illallah. Ingaton muna in kalima la ilaha illallah. Before kita niyo atau before in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam humindo paingaton in manusia demikian nakauna before in Rasul sallallahu alaihi wasallam jihad niya in mga manusia fa'lam annahu la ilaha illallah.
kalimat tauhid muna. In kalima la ilaha illallah amo in masi-masi in manusia. Demikian in kalima la ilaha illallah amo in nalawong in manusia, iwan amo in naawam in manusia. Iban di makita in manusia. Haadlaw piyatarang piyasawah. Hi-highlight sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Impasalan sin tauhid. Panunggali fa al-wahidud dayyan. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin mahasut si tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Farman sin Allah Ta'ala bunal tuod yagwahina mo maun kay mo o Muhammad. Iban pamangasilah amuin nakauna rin kaniyo. Makauna rin kay mo ay kanabihan, karasulan. Naltuod bang ingkaaunan mo sa kutuhan mo in Allah. Bang kau magsakutu fa Allah, lamuran mo dugaing karena sin Allah Ta'ala, tanto batal malarak in kakahinang mo, iban tanto to din kaaunan mo, din hamanga taulugi, din naman ha dunya, labi hadlaw akhirah. Wat malayin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga gawain mahasot si tabaraka wa ta'ala, fa'bud, ay sumbaha, wa kum minas sakirin. Tunggalon min Allah subhanahu wa ta'ala pagtag-ipunan, damikian magpaaon ka rin ang mga nagsusukur hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tawhid makauna, sifaan wa i'tiqadan, matarang masawah, i'tiqad, iban siyain tawadjuhan, in haunahan siya in panauhid mo na katan pakain in katudjuhan sin kita makauna in panauhid fa Allah, iban makauna in panauhid hakakahinang, iban hakabuhi amoy inin risala na to hakabuhi sin kita niyo. Amoy iniin mission na to hakabuhi sin kita niyo. Dumatong in mga musyrik maun fa Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi nila ansib lana rabbu, ya Rasulullah, bangsaha kuno kamo in Tuhan mo, dahin diin in kaaunan niya, dahin diin in panubo niya, turunan niya, na fiatulun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat amuna in suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pamungan o Muhammad ha mga sila musyrik, mga suhukay mo yan, in Allahu Ta'ala tunggal. Allahu samad, in Allah siya in hahajatun, singkatan makhluk siya panjarin. Siya in mamaksurun, lam yalid, di siya mag-anak, walam yulad, iban di siya, bukun siya piyak anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, iban wayruun, makasibu kaniya
hambuok uno-uno. In kita niyo in kaunan na to, ha makauna rin ha panawhid, iban makauna in dain hala ilaha illallah umma imyaksud diha ini umma Arabiyah at ini maksud sin author diha ini ummat Arabiyah ay ibang sa Arab. Zahilatun, jahil awam, mub'athiratun, hati niya wayroon uno panghati, umyaun, awam, di makabasa, di makasulat, tatupo bisanam, magtawak haka barhalaan, wa tasjud lil wasan, sumujud haka santu-santuhan, wa tasrabul khamar, mag-inom makahilo, wa tusrik, magtakaw-tiyakawi, mag-anyaya iyan-nyayahi, la hadaratun, wayroon civilization nila. Way panghati, way pagsulat, way pagbasa. Tiyo-tiyo in makabasa at tawakan makasulat. Wala sakafa, iban way pangadji. Wala urfan, iban way panghati. Falamma ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama, hawaktu fi arasin mahasud si tabaraka wa ta'ala in nabinatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rafa'a ru'usana, iangkat niya in una to bayna ru'us antara sin mga wasaraha sudurana iban pihatarang pihasawah in daghal na to bila ilaha illallah sin kalima la ilaha illallah. Banalana manaratul hadara, biyangon kato niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in manara sin pamando ilaw civilization ay pagsulat, pagbasa, umingat atawa magmaingat in usugin ni sa laggo-laggo akaradyaan niya amunay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi sakana bayna baytut tin in kabutangan niya habay dain ha lupa tiampa wayroon kabakan mo dain ha mga pagkaon, tinapay, dahin hasair, amoy makakansok kaniya, halawm sin tuirom. Sa mga gawa, naukab, na-liberate sin sundalo niya in dunya. Damikyan hanasabtit to, in hula nila. Ay hula amunain hula Arab la tuslihu di siya dumayaw di na siya dumayaw illa bitawhid malingkan sabab sin panawhid nila panunggali nila pa Allah dahin hadjaman amuin dumatong in Mujaddid, Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wastakamat haji jajira.
timindog piatindog niya in hula Arab ala la ilaha illallah doon ha kalima la ilaha illallah wa hiya tazdad in hula ini magganat timaod min husnin ila ahsan dain ha marayaw palabi marayaw wa min asalatin ila asalatin dain ha amuin nasusugpat nababangon maun pa nasusugpat atawa nababangon wa min majdin ila majdin dain ha katinggihan maun pa katinggihan ibanin panawhid in panawhid ini laysa uluman bukun sadya ingaton tukal hibissara in panawhid fa Allah bukun sadya in siya ilmu atau ingaton hibissara sadya bila akidatin haway di siya bukuhon ha pangatayan atau di siya butangon ha akidah wabila amalin iwan way di siya hinangon sa magawa in panawhid yajma dalika kullu sway niya mapun ingkatan nasabot ito akidatan wa amalan wa i'tiqadan long si muallif kaingatan ko long niya, aung kaingatan ko hamok usog, awam, ay di makasulat, di makabasa. La yastati an yakra, di makabasa, walakin na tawhid sa mga impanawhid niya, fi qalbihi, pangatayan niya, kal jabal, biya sin bud, in lagbok, ato in hukot. Diungog niya anak niya, nagbabasa, hambok kitab pasalansin mga dalil kadalil-dalilan sin kaawon sin Allah subhanahu wa ta'ala tanda in awon in Allah subhanahu wa ta'ala diugalan siya ha anak niya in agi niya hada kalamul kuffar ini yan long niya bisara sin mga sila kufur in agi niya Allahu la yakhtaj in Allah subhanahu wa ta'ala di siya magkalagihan ujuduhu ila dalil in di siya magkalagihan in tanda kaawon niya di magkalagihan maong padalil subay aon dalil naasubuhi Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah uno lang niya imam in uno yung pag-ianon at tawakkul qala at tawakkulu mislu tawakkul Ibrahim alayhissalam in pagtawakkal biya long niya sin pagtawakkal sin Ibrahim alayhissalam ramahul kuffar finnar liarok siya sin kuffar tao kufur palom sin kayo unuin agi niya hafarman sin Allah panauhid sin Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil sukup na kamo in Allahu Ta'ala pagtawakkalan pagsarahakan pagbugsuan na mo sin pakaradyaan na mo bihaon hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amo ito yung panawhid sin Ibrahim alayhisalam hawak to siya yasubo si mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala uno na siya papangayon siya pa Tuhan niya Rabbul Alamin siya liyarok na iyaw na siya halong kayo in agi niya hasbunallah wa ni'mal wakil. Laong hi Ibnu Abbas nasabot ha Sahihul Bukhari
ayat sinallahu ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil, surat Ali Imran. Laong Ibn Abbas, qalaha Ibrahim, amuinin in bisara sin Ibrahim alaihissalam, faja'alallahu lahu annar bardan wa salama. Pia panjarisin Allah Ta'ala doon kaniya in kayo mahagpay iban salamat siya. Amo ito yung panafsir sin Ibn Abbas iyaon kiyabayta hasahil Bukhari. In agi sin Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil, in bisarahin Ibrahim na hawak to ito. Sabab sin panawhid sin Ibrahim piaon sin Allah Ta'ala in kayo mahagpay iban ikasanyang ikasalamat sin Ibrahim. Iban in ayat ini panawhid ini piamong day sabsiya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma qila lahu haadlaw in agi kaniya sin mga manusia hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innan nasa hafarman sin Allah innan nasa qad jama'a lakum fakhshawhum fajadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil 'adzim. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod in mga manusia. Mga manusia nagpuon na sila biyaon. Naghambuok, nagpuon sila. Pasalan niyo ay mulahon na kamuya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaon na sila maghambuok. Fakhshawhum, hali kamu kanila ay di kamu muga kanila laong sin mga musyrik. Unoin jimatu Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga sahabat niya fajadahum imana. Hawak keton tumaod gumanap kumusog. Doon kanila in pamarat saya nila iwan in agi nila hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ay biyugso nila in pakaradyaan yaon kahalan nila pa Allah Ta'ala sukup na in Allah Ta'ala in makaingat in mamarihala kanila manglapas kanila. Amo ito mga umat Islam. Di matong Husain Ubayd ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maon siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabla an yusallima faqala wala pa siya nakasalam in agi kaniya si Rasul sallallahu alaihi wasallam kam ta'bud ya Husain, pila in taod sin siyumba mo o Husain. In agi Husain a'budu sab'atan, in siyumba ko 7 in taod niya ya Rasulullah. Kala aynahum, sabda sin Rasul, hauno sila in mga 7 ini nasabot. In agi niya kala 6 fil ardi wa 1 fis sama. In unum long eriha ginlupaan ay hadunya, in hambuok ito hataas langit. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya kala man ta'uddu li ragbika wa rahbika, hisiyuin bista mo itong mo amuin kawayaan mo iwan sin kabugaan mo. Qala alladhi fis sama, in agi Husain amulong ni in hataas langit. Sabda sin Rasul fatrukul lati fil ard, tinggali in siyumba mo amuin di hadunya ang unum wa'budul ladhi fis sama, in sumbahon mo amuin hataas sin langit ay Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in agi sin Husain ini ambok siya kuffar musyrik
Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah wa annaka Rasulullah, ay sumahadat siya, ay nauhid siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magnaik saksi siya, katunggal, tunggalin Allah, patut ya Allah subhanahu wa ta'ala insumbahon, iban bun nato ni ikaw ya Rasulullah, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amat to mga umat Islam, injimato. In tauhid, fanauhid in makna niya, an naisa bihi fil hayatil amilina lillah. Amuin, kabuhi na to, doon kita niyo mabuhi, panauhid, hihinang na to, hinangon na to, hinangon bawbugan, hakar na sin Allah Ta'ala. Karena, unar to din kaibanan murji'ah, namong, yakfi an takula la ilaha illallah. Sukup na lang niya, mamong sadya ka la ilaha illallah. Duna anta marsalihan, away na, bisan ka uli na maghinang ibadat, amal salih. Wahada hamak, long si muallif, ini, kaul, bunal. Bisara amuin, tao way akal. Wajahal, iwan bisara sin tao awam, bimaani tauhid, sin makna sin tauhid. Dahin ha mga manusia, may yakuluha, amuhin fiyamong nila in kalima ini. Walakin na la ya'riful masjid. Sa mga di niya kaingatan in masjid. Indahan harap pa masjid. Wala ya'riful Quran. Di niya kaingatan in Quran. Wala yugaru li dinillah. Di siya magsilos. Way concern niya haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa namong siya, la ilaha illallah. Di siya mag-inuinuwisan da amuin ngiun in agama sin Allah, lubuhun at tawadihilan salla lummi. Wala yuhibbu awliya Allah. Iwan di siya malasaha mga wali. Ay mu'minin, as-salihin. Kapangandulan sin Allah. Di niya kakasihan. Wala yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siya magad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu in aginya la ilaha illallah. Lakinna saharathul khamra. Sa magawa amuin jagahan niya, tasbihan niya in la ilaha illallah sampai amuin mula in mata kulang sabsin kulang yung pagtug wa Qur'anahu in Qur'an niya al-agniya music in Qur'an niya kalangan wa atba'uhum in iagaran niya sayatin wal fis amuna mga syaitan iwan si mga sila mga pasik, magmamasi at Allah. Hambukad law nusaddiku fi la ilaha illallah. Bunalon na to in la ilaha illallah, la nahafu illa min Allah. Di kita ni mabuga, wayroon kabugaan na to malingkan, dahin ha siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simud in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakid gari saw halungag bato miagoy din ha mga musyrik alladina taraduhu ang mga musyrik piagwa nila siya din ha hula Makkah bunuon maksud nila, bunuon nila na in Rasul sallallahu alaihi wasallam.
simod in Rasul sallallahu alaihi wasallam palungag iban sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Biana sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sanis ni idhuma fil qar. In 2 tao ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabuta sila in 2 yaon hawakto sila halom sin lungag bato. Fatawakal musrikuna alal ghar. Libot sin mga musrik in lungag yaon. Iurol nila. In lawayan sin Rasul, limpa sin Rasul, harap palungag, imaksud nila. Sumod sila pa, laom sin lungag, siuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lungag bato yaon. Kaya rasin Allah subhanahu wa ta'ala in in lawa. In lawa yaon maghinang siya sa ruon bahay niya doon lungag halawang sin batu lungag sin batu yaon. Iwan fiarasin Allah in assam maghinang sin pugaran niya simod lawang sin lungag sin bato. At kala in kabayaan maksud si mga musrik amuin sumuod sila palungag yaon, kita nila mga nasabot ito yaon in bahay sin lawa yaon in asang pugaran niya. Magbalik sila pamakka, wala sila sumud palungag simbato. Ini tikad nila din kanila una tuod in lungag yaon wayron tao niya sa banglong ni aon tao wayron na malarakin bahay sin amuin asang yaon lumupad din asang iban sin amuin bahay sin lawa yaon. Ito'y mga musrik na simakat sila taasimbod yaon inhinang nila umatod kita nila in lungag simbato in halom niya lungag wayron kita si mga musrik. In agisin Abu Bakar radhiyallahu an sarta in siya miyumuga. Ya Rasulullah wallahi law nadarah ahaduhum tahta qadamayhi la ra'ana. Long sin Abu Bakar, ya Rasulullah sapahan ko fa Allah bang sila umatod hamuok kanila pa dua siki nila tanto kakitaan nila kita. Uno'y nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sartain siya nag-uuyong in Rasul sallallahu alaihi wasallam yatabassam. Uno'y nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na imparman sin Allah Ta'ala la tahjan inna Allah ma'ana. Ayaw kau mabuga o Abu Bakar unnato din Allah Ta'ala sarta ta in tatawangan niya. Allah Ta'ala in ibanta in tumampan kato din kangian si mga sila muslim. Haja huwa tauhid amoy nilong niya in panauhid in ini panauhid la tahzan innallaha ma'ana. In kaunan sin Allah Ta'ala ma'ahu yaon kaniya yaon siya in Allah subhanahu wa ta'ala itatabangan niya faman yakhafu walimada yakhaf na hisyu in kiyabugaan niya iban may ta siya mabuga. In agisin Abu Bakar radhiyallahu an ya ayyuhan nas
Istahyu minallahi haqqal haya. O kamu mga manusia, sipog kamu din ha Allah Ta'ala. Masipog kamu din ha Allah Ta'ala. Bunsin sa bunnal kasipog. Fawalladhi nafsi biyadih. Na ibut fa Allah Ta'ala yaun ha ukum milik niya in pagbaya yaon kaniya, inni la akhruju li qada'i hajati. Bunnato din ako long sin Abu Bakar. Gumawa ako tumunay sin hajat ko. Ay mangjamban. Fa'ada'u sawbi ala wajhi hayaan min rabbi. Biutang kulong niya in tamungon. In badyo ko, habayho ko, sipog ko rin na Tuhan. Sipog ko rin na Tuhan. Ay tiyabunan sin Abu Bakar, Abu Bakar radiyallahu an, pang siya tumunay sin hajat niya, inbayho niya, ati niya masipog siya patuhan niya. Mahita liannahu asbaha fi manjilatil yakin. Karena in siya, yaon siya manzilah, bubutangan al-yakin, bugto, ay mahugot in yakin pamarat saya niya. Allah Ta'ala. Aw asbaha fi manzilatil ihsan, atawa yaon siya, nahinang siya in Abu Bakar, yaon na siya darajat butangan sin ihsan. Aw darajatul ihsan, atawa yaon na siya darajat sin ihsan. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sumbahin Allah Ta'ala sa kaulala nato din ikaw biya sini kakitaan mo siya na bunato di bang mo siya di kakitaan bunato siya Allah Ta'ala in makita kayo. Atin niya mga umat Islam, panauhid dito. Sin Abu Bakar radiyallahu an, yaon siya hadarajat al-yakin, manzilat yakin, manzilat ihsan, darajatul ihsan. Sa kaulala mga umat Islam, in kita bihadto, panawhid ta fa Allah Ta'ala. Uno in kakahinang ta, pagtag-ipon, muamalata, etikad ta, ibadat ta, muamalata, pakaradyan ta dunya, kawuhi ta yaon in makaunay panawhid pa Allah Ta'ala. Alam kita panawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tawhid, bukon makna mujarradatan, maani mujarrad. In tawhid, bukon in makna, bukon in panawhid pa Allah Ta'ala, biyasin, makna sadyain hati hunta, makna sin tawhid. Tukhad min butunil kutub kawaun tarin ha mga kakitab-kitaban. Bukod. Innama unatod in sabunnal panawhid huwa istish'ar rikabatullah Ta'ala alayk. Kaya nanaman mo, nanamun mo in dia jagahan ka o kita ka sin Allah Ta'ala. Yet to in feeling mo in ikaw jagahan, kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu mutabi'un li malika kulla. Unatun Allah Ta'ala, yaun kikita niya, bibista niya, in kakahinang mukatan, kaya ingatan. Wa haja ma yaj'aluka takhallusu fiha wala tusarrifuha li ghayri. In ini amoinin dumakay mo, mahinang niya kaw amuin ikhlas hapanawhid iban di mo patudjuhon in panawhid dugaing din Allah Ta'ala wa tuhsinuha iban parayaon mo siya in kalima ini fala tuksiru di mo siya hamanon, di mo siya fahil-fahilon fi shay'in minha
Hambuok din ha kalima makna sing kalima la ilaha illallah ay panauhid pa Allah Ta'ala. Mga umat Islam, hawak to liyawa si manusia impanauhid, liugpas sin manusia impanauhid nila fi aqaidihim, doon ha akida nila, wa fi ibadatihim, yaon doon ha pag-ibadat nila, wa fi muamalatihim, iban muamala nila, pagdagang nila, pagbi nila, kabuhianan nila diha dunya, pagsawmad dyan pagkain na manus, wala nila iaga din panauhid fa Allah, ha akida nila, ha ibadat nila, ha muamalat nila, uno yung jumatuha manusia, khasiru wallah, halawm sila kalugian, lugi sila mattan. Iwot fa Allah Ta'ala long si mu'allim, alom sila kaliwian, imano siya. Lugi sila, hauno, saadatud dunya. Lugi sila ha karayawan sin dunya. Wa atathum minal gumumi wal humum, iwan paratungan sila sin Allah Ta'ala, kasigpitan, kasusahan, kaharubiruhan, hapag dunya nila. Wallahu bihi alim. Allah subhanahu wa ta'ala siyain labi makaingat yung kahalan. Lian Allah ta'ala, karena unatin Allah ta'ala, yukrinu bainal istighfar, kaya paglimbang sin Allah subhanahu wa ta'ala antara sin istighfar, pangayo kaampunan, iban sin tauhid, daiman, tatap, piaglimbang sin Allah Ta'ala in pangayo kaampunan, iban panauhid. May tayat to mga umat Islam, li'annal abda daiman yuqassir, karena unatod in kita ipon sin Allah, always kita mataod pagkakulang na to, mataod pagka-short na to, mataod pahil-pahil na to, mataod haman-haman na to, hadaakan sin Allah. Wait, hangkan bihet to. Walayok milo taksiruhu iban wayron hikasampurna sin haman-haman niya, pagkakulang niya, hadaakan sin Allah. Illa at-tauhid, amura impanauhid pa Allah. Amura ito yung kasampurna sin kulang na to fa Allah Ta'ala, haman-haman na to fa Allah. Demikian, may piglimbang sin Allah in istighfar iban tauhid, wa yuznibu iban in ipon tatab makahinang dusa, magdusa, fala yadhhab dambuhu, wayron makaig sin dusa niya, wayamhuhu iban makapapaskan niya, malingkan illa istighfar, malingkan amuna istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Biya na simpal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambik. Amo ito in dalil niya mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan amo tub-tub dito na sadya ngayon papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ayat na sabot ito, demikian mga hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, yadto na in pangajian sin kita niyo sa katungtung kahukot sin panauhid na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sa tay kabatok na to mo paamoy in pamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan yadto na in pangajian na to hawak ini sarta na in kami masi long ta
yari timututog haamoy in majlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sa kainoy sabi mga kamuyan dahil mga kataw tayo manghura namin masimasilong talimalamod sin pakaradyaan na to ini na murmurahan inito katantan madawat na to dahil to haadlaw gana insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doaan haji maun kanimpatan unuha-uno na binaywayan kamo na kautang sibu dahalaw man sinula na to ini pagwa sot pay makalayo alam doa kanyang katantan mga kataw tayo manghuran ibalik ko pa guru na to mulia ini magkhatam ka to tanyo sin pangadyan na to waktu ini ring doa insyaallah subhanahu wa ta'ala panito matuksa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyyik. اللهم اقضنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.